jel gdje si ba, šta ima bre ili kaj. Bitno je šta ćeš. Hvala, ajde kao pričamo sad. Marko Dejanović. I ja sam Goran Vinčić. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život. Ko to? Tamo. Pričam. Dame i gospodo, dobar dan, dobro jutro i laku noć, kad god gledate, ne znam. Neki ovo, znaš da naše podcaste, to su mi pisali, pisma sam dobio, da podcast naš Ko to tamo priča su gledali nećeš vjerovat, pred spavanje. Uključe se i kaže, pomaže im da zaspu. A, to je lijepo od ljudi. Ja volim podsvjesno ulaziti ljudima u glave, onako dok spavaju i ja čuju moj glas kako im priča. Jel imaš ti taj problem da recimo uključiš nešto pred spavanje i onda se probudiš i slušaš Ratka, Pintu i Cigija kako pričaju nešto? Mislim, ne, ali moja žena je imala taj problem jer ja ne mogu spavati bez da puštam. Ja većinom ili neke audio knjige ili dokumentarce slušam i jedno vrijeme nisam na slušalce slušao, nego sam upaljen laptop imao relativno tiho, na pola glasnoće. Žena bi spavala kraj mene, ali sam ja bio u fazi slušanja dokumentaraca o Drugom svjetskom ratu. I onda ja zaspijem, žena se usred noći probudi, traje, a tamo Hitler drži govor. I žena prepadne se, probudi se, Hitler joj drži govor u sobi. Zanimljivo je da ti kao čovjek koji zna njemački imitaciju Hitlera radiš To je cenzura za onoga što je rekao. Pa štitimo kao nećemo govoriti šta je govorio. Da, a kad znaš da kažu o mrtvima sve najbolje. Da. To je jedna od najglupljih izreka koju sam čuo. Pa evo, na ovom primjeru vidimo da je o mrtvima sve najbolje, kao bio je on dobar. Da. Dobro, da, svašta ima na ovom svijetu, kako se zove, Vrli novi svijet, je li tako se zove ona knjiga? Ili je to film bio? To je Vrli novi svijet, ne znam, nešto sadržajno jest. Ali... Sadržajno je nešto, da. Mi inače, nismo mi, ja sam, Marko ipak ima 3 knjige, tako da on polupismen, pisac, Marko je pisac. Jel planiraš novu knjigu izdati uskoro? Ne. Zašto ne isplati se u Hrvatskoj? Nije, no, sam u stand-upu, pa onda kad pišem stand-up. To je to, vidiš, ja bih volio napisati knjigu jednog dana. To meni je Ja bih volio da ti pročitaš knjigu jednog dana. Dobro. Pročitat ću možda svoju. Se računa ako svoju pročitaš koju si napisao? I to se računa. Da, ali ne smiju biti fotografije. Tamo sam mislio slikovnicu. Ne, mislio sam napraviti knjigu o djetetu svom. O djetetu svom? Da, pisat ću razvojni put. Ali napraviš knjigu, ti imaš 2 djece, napraviš knjigu samo o jednom djetetu, a drugo potpuno ignoriraš. Ne spominjem. Za svu istoriju ostane samo jedno dijete, ovaj drugi pita tata, zašto mene nisi šuti, sine. Šina, ti si bio rođen, tata, ali ovo si isto neki dan. A gdje sam ja u knjizi? Povijest moje obitelji, svi opisani osim jednog sina. Zašto sam ja preskočio? Imaš stablo, obiteljsko stablo i onda neka otkinuta grana sa strane. Moj sin, ako suva grana sa strane. Joj, užas, da. Baš počeli su mojim frendovima, mislim, ja sam to manje više odradio, meni je ostala samo jedna baba, ali mojim frendovima počeli umirati te babe. I sad mi se javljaju. Ti si to odradio, zvučalo je kod da si i ti pobio. Kod da sam ja pobio, da. I onda je moj friend, neki dan mi je friend rekao, nešto se zezamo, jer uvijek se zezamo, šaljamo poruku. Šta ima? I on kao, pa ide, umrla mi baba. I ja kao moje saučešće. I onda smo opet nastavili. Da, tak čudno je to s babama. Mislim, ja mislim da te više pogodi kad si klinac i ako si baš bio privržen s njom, a sad već kad si stariji, mislim, realno. Ne znam, od tebe A nije, smrt bake je pogodila koliko si imao godina? Ne baš, zato što jednu baku nisam nikad ni upoznao sa očeve strane, ona je prije nego što sam ja rođen umrla, a druga baka je isto bila. A ja da se nije htjela upoznat. Nije dotle došlo. Nisam je nikad upoznao zato što, da. Ja jednog djeda nisam nikad upoznao. Ja jednog djeda i jednu babu. Nisam nikad upoznao sa različitih strana, a ovu koju sam upoznao umrla je za vrijeme rata.
I onda sam ja bio u Njemačkoj, onda to nekako nije bilo već par godina, smo nisam je ni vidio, ni ništa. A i već je bila stara i dementna i prije, tako da nije bilo toliko ni bake ni djedovi kad su mi umrli, nije bilo upečatljivo. Moj djed Deda Nedeljko kad je umro, u školi su mi došli reći, kao umro ti je deda, a bio već bolestan, imao rak i tak dalje. I onda kao šta sad, kao ne, sad možeš ići kući, kao nemaš. Nisam imao nastavu, ja i sestra, i mi kao, misli kao super ti je, kad si klinac ne moraš sad biti u školi. I onda se ostatak života osjećaš krivo, ili si bio sretan kad je umro? Pa nisam bio sretan, ali teže mi je bilo kad mi je baba umrla na rođendan, to je bilo malo onako, ajde, to je baš bilo, mislim se, kao... Tu sun. Si realno na rođendan, da. Da, tako da, o mrtvim bakama sve najbolje, da. Za današnju neku temu, mislim, pričat ćemo mi naravno o svemu, ali ono što mene zanima i što su me baš pitali u tim istim pismima koje su mi slali na adrese, i to su bila parfumirana pisma. Čekaj, tebi se ljudi obraćaju iz 83. ili što? Bukvalno, uvatili smo signal 83. Ti namirisana pisma šalju sa parfemom. Da, s parfemom i samo na pismima piše otuširaj se nekad. Otuširaj se više. Otuširaj se više. Pitali su me, neko me pitao, kaže, ti sad si na estradi, jer to meni govori da sam sad estradni umjetnik. Mislim, i umjetnik je vrlo upitno. Pa su rekli, a reci, kaže, ko je Srbin? I kaže, jel imaš pozadinske informacije? Jer neki kažu da Srbi vladaju hrvatskim medijskim prostorom. Pa sam ja zapravo htio malo pričati o tome kako izgleda, kako ti, recimo, percipiraš prikaz Srba u medijima, u filmovima, u serijama i tako dalje. Mislim, prikaz Srba. Ima neki specifičan prikaz, mislim, što je nadprosječno puno ih je u medijima. Ako gledaš u odnosu... Da sad ne nabrajamo. No, možemo mi nabrajati, ali pustit ćemo to predsjedniku Zoranu Milanoviću, on voli autovat ljude. To bi bilo smiješno da neko kaže, by the way, ovaj HDZ-ov ministar je Srbi. To bi bilo tako smiješno. To... Bilo bi, pa i toga je sigurno bilo, ali... ima i a sad što s jedne strane prikaz, s druge strane dobrim dijelom kad pogledaš okolo, naći ćeš ih više. Zašto je to tako, ja stvarno ne znam, ali kad malo razmisliš, ne samo i u medijima, u filmovima, u medicini, meni izgleda ko da je više nego što je postotak u broju populacije. Da li više forsiraju školovanje i tako neke stvari, nemam pojma, ali... Pa dobro, da, mislim, ja bi negdje krenuo i kod filma, što se tiče filma, tu je, pogotovo u ratnim filmovima, sad prikaz od 90-ih na ovamo je, mislim, jasan je prikaz, tu i tamo ima neki simpatični Uncle Sam, ujak Sima, ali manje više su, kako bi se reklo, mislim, to mi je jasno, bio je rat i to sve, a u ovom nekom kontekstu, recimo filmova, nekih komedija i to, čini mi se da su slično kao i Bosanci, ti neki srpski likovi su uvijek i taj neki, recimo, ne znam, si gledao ZG80 film, to se, znači, radnje 80. godina i to je neki kao prednastavak Metastaza, jer je neki taj isti lik se koristi, ali zapravo je puno vedri, komedija je u pitanju. I onda tu, bez obzira što su navijači vamo, Zvezde i ovdje Dinama i oni idu u Beograd i tak dalje, i dalje nije, kako rekao, nije negativan. Da. Nije negativan prikaz, nego kako rekao, ima i ovoga i onoga. Da.
što se tiče, mislim... A ne znam, kad gledaš recimo pjesme i to, ali to se puno iskorištava, jako je, uvijek je bila aktualna i izgledala je plodonosna tema srpsko-hrvatskih odnosa, ja sam isto na kraju krajeva u knjizi isto u toj temi isto spominjao, tako da dosta smo mi općenito na ovim prostorima opterećeni jednim drugima. To je tako da, a ti prikazi u filmovima to, kad ratni to, kad krene u te stereotipne prikaze, a mislim, nemamo mi, sad ja nisam baš neki filmoznalac domaće kinematografije, ali realno mi, da se mogu sjetiti nekih dobrih, recimo dobar akcijski film, pa da ti imaš klasično posloženo, imaš good guy-a, imaš bad guy-a, bad guy je Srbin, ali kako ćeš ti napraviti tu razliku? Amerima je to lakše, ti njemu daš ruski naglasak i strašan čovjek, šta da mu... Imaš recimo broj 55 koji je u stvari recimo više akcijski film nego što je jeste ratni film, ali dalje je akcija i to i taj neprijatelj koji su Srbi u filmu, logično, riječ je o ovom ratu, nekako nema, nije toliko nije kako rekao, težište na tome, nego je težište na ovom, kako se zove, na tim likovima kojima se događa to, koji su u toj kući i tako dalje. Ali bilo bi zanimljivo napraviti klasični, vjerojatno bi te napali, ali klasični, akcijski, Rocky 4 varijanta, recimo, u kojoj imaš Hrvata, imaš umjesto Dolfa Lundgrena koji glumi, kako se zvao onaj... Ivana Dragu, imaš... Vrlo zvuči hrvatski. Imaš Dragu Ivanovića. Dragana Ivanovića, ali kako ćeš to prikazati? Ja to si mislim, da radiš film, da nije ratni film. I ne možeš se koristiti uniformama i mi smo ovdje, oni su tu na bojišnici, nego ćeš imati klasično i sad želiš stereotipno imati lošeg momka Srbina. Kako ćeš ti njega prikazati jedino po imenu, a moraš mu dati neko baš ime, baš da je očigledno, da je baš ne možeš Ljubodrag. kako se zove, Marko, dobro, super, baš si nam pomogao da saznamo koje je grane sišo. Da. Mora, kako ćeš ga prikazati, hoda po ulici, i onda si imao si tih full stereotipnih, a on je četnik, kako ćemo ga prikazati kao četnika, stavit ćemo mu bradurnu, ogromnu bradurnu, ne znam šta, i onda bi pomisliš ko idi izlako mlađi Vlado Šeks. Dobro, ali to je taj prikaz, evo na primjer četnika, taj skoro karikaturalnije je, u stvari dolazi iz partizanskih filmova. Nije on ništa, kako bi rekao, zapravo samo je kopiran je iz partizanskih, jer u partizanskih filmovima uvijek su tako prikazivani, ustaše su uvijek obrijani, fini, zalizani, ko švabe, sve uredno i to. I to su bila dva, mislim, možda i jeste bilo tako, ja sad ne znam, sigurno da ima u tome istine. Mislim, ja više gledam kao, evo imali smo i Posljednji Srbin u Hrvatskoj, kao neki film koji je prikazan na kako se zove, to jest prihvaćen je mixed reviews, ali je sigurno imao velik boost zbog toga što se zove Posljednji Srbin u Hrvatskoj. To je nešto što je neke odbilo, a neke privuklo. Čini mi se i napravilo malo gungulu u medijima. Ima malo te kao provokacije, samo ne znam koliko više ta provokacija uopće funkcionira. Bar u Hrvatskoj, ne znam koliko šljaka ta priča kad se počneš sa to Srbi i Hrvati, ali malo je to prošlo voz. Meni se bar čini. Tako da, ali još uvijek možeš nešto malo dobiti na to da će ti neko dignuti gungulu i to, ali ja gledam i u humoru, u stand-upu, kad gledaš koliko su te teme i dalje aktualne, onako da sad neko
da ideš nekoga slušat sat vremena da priča ono Srbi, Hrvati, rekao bi dobro, aj sjedi odmah. Da se zove Šo kaj bre. A Šo kaj bre se nije cijelo vrijeme u tome. Ono. Jedna je stvar kad ti malo začiniš, ali zamisli da neko sat vremena. Ono. Da. Ja ću hoću reći, i najgore prikazani Srbi su većinom u srpskim filmovima. Kao negativci. I to bi rekao, recimo, Lepa sela, Lepo gore, tamo je zapravo neki od najvećih negativaca u stvari Srbi, ok. Bez obzira, oni su bili tu u tunelu i tu je, muslimansko-srpski, to jest bošnjačko-srpski, kako se već kaže, sukob, ali tu su neki Srbi, navodno da su neki prikazani u dobrom svjetlu, a i ti koji su u dobrom svjetlu su ipak... Mislim, zato je možda to i dobar film. Znam da je Dragović rekao da su ga napadali, da su ga zvali Ustašom i Četnikom i kao onda znam da sam uspio. Ako me i jedni i drugi ne vole zbog nekih dijelova filma. Ma mislim da, ali meni su najgori prikazi iskreno taj ja kad sam bio tinejdžer i to kad je do koske i ti filmovi tih kriminalaca, ali sam to više nije to nacionalno, etnički određeno, ali bio je taj prikaz koji je nama ko klincima bio kao cool, u gledaj, ali sad kad imam 41 godinu, kad to gledam nije mi cool, nego je odvratno je. Pa dobro, mislim, ajmo reći i Južni vetar sad koji je užasno popularan, naprosto isto, neću reći da glorificira, ali ti likovi su cool i Baća i Maraš, dva glavna lika su cool i nije to dobro, jer mogu oni govoriti šta hoće, naprosto prikazali ste ih prikazali ste cool, duhovite, oni se sezaju, to je taj žanr, to je taj žanr, realno, svaki mafijaški film koji gledaš, kad gledaš američke mafijaške filmove, oni su svi cool, oni imaju taj element, ja sam radio kod novinar Crne kronike i upoznao sam mafijaše, sjedio s njima za stolom, oni stvarno jesu šarmantni, u većini slučajeva, njihove priče su zabavne, samo što je pozadina toga, nije to neprivlačan svijet. Da je neprivlačan, ne bi niko u njega ulazio. Ali je tako da može se oprostiti taj cool prikaz, zato što on zapravo je realan. I na kraju krajeva u duhu je žanra. Ali uvijek ima taj neki Srbi. A i kad kad gledaš u Hrvatskoj taj stereotipni prikaz Srba, mislim, to su uvijek Srbi i Srbije. To je kad nekome kažeš bilo gdje u Hrvatskoj, ajde imitiraj Srbina, on će odmah krenut na ekavicu i krenut će brekat. Dobro, istina je kao što će... Ne samo da je, čak nije ni Srbija, nego je Beograd varijanta. Ne, stereotipni Đorđe Balašević nije stereotipni Srbin. To je, Vojvodina i to, nekog Nišliju ili tamo Južna Srbija, one što ih ne razumiješ. To, mislim, to niko ne doživljava kao stereotipno. I sa nama Bosancima isto slično, Bosanca Sarajlija, čuješ jedino i to. Tako pa kao, ja sam slušao i neki svoje kolege i općenito kad je kao Hrvat, ne znam kaj bi ti rekao. Da. Niđe veze, u stvari sam uvijek zapravo se oko glavnih gradova vrte ti stereotipi. Da. Što je brate, a u stvari neki ovako te gleda i kažu ja ne pričam tako, nego volim ovako malo da zavijam ko Slavonci. Da. U svim, mislim, evo, bio sam sad... A nema baš prikaza, autohtonih, domaćeg Srba. Dobro. Ljubo Kerekeš. Kako se zove, OPG Srbi. Opet gej Srbin. Ne, Ljubo Kerekeš je glumio u par navrata domaćeg Srbina. Tako da ima. U čemu je problem? Jel ti su bili ratni filmovi, uvijek su bili ratni filmovi. Da, ali imaš taj jedan ideološki problem. Ako ideš pravit domaćeg Srbina, ti će njega prikazat, on će ti biti potpunosti isti po svemu, osim po imenu i prezimenu sa domaćim Hrvatom.
Jer mi nije da živimo u odvojenim, da ko što, ne znam, američki crnci ne kažu ask, nego akst, i takve stvari. Gdje ćeš ti naći nekog splitskog Srbina, a ima ih, i sad ćeš ga prikazati, zvučat će ko obični Splićanin. Autohtoni i i kako ćeš ti sad njega kako ćeš ti sad njega kako ćeš ga odvojiti, kako ćeš ga, imaš tu ideološku, jel poruka će biti pa svi smo isti, pa čekaj malo Da. Ma dobro, gle, kažem ti, ja mislim da su u nekim situacijama najgore Srbi prikazani baš u srpskim filmovima. I mislim da po tome srpski film se, onda to često prozivaju da pljuju kao, ne znam, Srbiju ili Srbe, šta god. Evo, to često ja vidim komentar, uvijek mi pljujemo sami po sebi i to. Evo i ja sad koristim ovaj stereotip u komentaru, ali to je istina. Istina je, ja mislim... To je napisao, na taj komentar nije uopće napisao neki Srbin, nego neki Zagorec. Joj, treba zvuča ko Srbin. Ajde, da. Da, ja se uvijek sjetim imitacije Ševe iz Noćne more kad imitira Srbina. Ajde bre, beži tamo. Nema, mislim, to mi je kosta nekad. Puno je Srba u kulturnom i, ne znam, medijskom ili ti filmskom životu Hrvatske, još u Jugi, a i postaje bilo dosta. Mislim, jedini Oskar trenutno u Hrvatskoj za animirani film Surogat, tamo 80-ih je donio Dušan Vukotić. Sad šta je Dušan Vukotić? Mislim da je čovjek iz Hrvatske, svima je jasno, Srbi nebitno, to je... Kako si to rekao brzo, kod da moraš... Meni se jednom desilo na faksu, bio je jedan profesor, nije ni bitno, da ga sad ne autam, jer nisam predsjednik. Sami smo bili u duplo manjoj prostoriji od ove i onda smo pričali i onda je rekao, a vi ste Srbin? Ja kažem, da. Da, dobro, pa nešto, da. Pa ne, dobro, ja sam uvijek surađivao sa Srbima. Znači, bukvalno tako. Da. Mislim, to sad pričamo od 2015. Nije bilo kao 95. Kad sam rođen. Tako da možda ima tu nečeg kad neko kaže, a s druge strane imamo taj moment da je to slatko, najviše je ta muzika, pa i film i sve što nekako dolazi iz Srbije. Ja imam osjećaj da se ovdje čeka vrlo, vrlo otvoreno, barem od strane publike i od konzumenata. Možda sad medijski se nekako a to se mijenja generacije do generacije, koliko se upoznati, koliko su u kontaktu, ja sam još bio u bivšoj državi kad je bila jedna država, pa a sad ove novije generacije, ja vidim po Nećaku koji postavlja pitanja, mi smo svi šokirani, pojma nema o nekim tim stvarima iz prošlosti, jer je rođen kasnije i njemu je Srbija sad već susjedna zemlja o kojoj ne zna toliko puno. Da ti njemu sigurno, a na kraju krajeva i ja sam, ja nemam toliko informacija, ti si više involviran i imaš znanja, ja recimo politiku, nije da sad pratim na svakodnevnoj bazi, ali pratim donekle, ja pojma nemam, ja ne znam kako se zove glavna opozicijska partija u Srbiji. Dobro, sad si izrekao jedan problem. 10-godišnji problem, a i duže. A ne, nisam u toku. Pa, pratio sam do one, kak se zvala revolucija, kad je Đinđić ubojstva. To je negdje, poslije toga sam prestao pratiti. Tamo se zove, ne zove se možemo, nego hoćemo, htjeli bi. Htjeli bi. A treba se nazvati htjeli bi pa da ih napadaju, pa šta ste vi. Da, htjeli bi. Da, vidi, ne znam. Gle, ja mislim da su baka prase
Filip Izaga i ne znam sad neka nova generacija, mislim ljudi koji odgajaju nove generacije da kao ne misle da su ili Srbi ili ne znam Bosanci ili ovi ili oni, da je to nešto ekstremno daleko, da je to neka strana zemlja, nego da je to blizak prostor. Yeah. Kako bi ti rekao, mislim da tu naprosto pjevači, glumci, svi umjetnici naprosto povezuju prostor i ja ne mislim da se to treba spajati u smislu a sad opet treba bude pa ne, da nemamo granice, ne daj Bože, Srbija neće ući u Europsku uniju, nikad prije će Bosna ući nego Srbija, čini mi se. Ali s druge strane, mislim da oni spajaju taj proces, tako da taj prostor, pa da onda nije čudno, mislim, meni je čudno, jer sam, recimo, ko klinac sam gledao od TV kalendara do jutarnjeg programa, vidi da sad neki Srbi, izvođači gostuju u jutarnjem programu. Meni to ja se sjećam, čudno mi je. Ja sam išao u kino gledat, te stvari su se promijenile, ja sam išao gledat koji je to film bio, je li to bio Do koske ili jedan od ranijih filmova kad su došli i onda su stavili titlove. Rane su to bile. Rane su bile titlove, kino je umiralo od smijeha, čitaš titlove, gledaš istu stvar, i tu i tamo neka riječ se promijeni i to je daj mi bolje titlove za brezu. Što bi rekao nego... kolega Igor Drljan, dobru foru, rane su Hrvatskoj ozljede. Makar nije isto. Nije isto, ali dobra je fora, da, kao suludi prevodi. Ali tako da ta činjenica je da na kulturnoj razini to su uvijek naljute, ali to je po meni, mislim, nije činjenica nego je moje mišljenje, ali ja sam u pravu. A to je jedan kulturni prostor, realno, to je gledao sam nedavno na TikTok video, ne uhvatio me neki povjesničar američki ili engleski, nisam siguran, i me spominje ove naše prostore, govori Hrvati, Srbi, Bošnjaci, to je jedan narod, jer govore jedan jezik i imaju jednu kulturu i razlike među njima, kao i objašnjava da genetski ti ne možeš razlikovati Srbe od Hrvata, ti američka priča, ona je 23andMe, kad ti uzmu krv pa ti gledaju koje si porijeklo, kaže ti ne možeš raditi razliku, jugoistočna Evropa, ti jednostavno ne možeš na 23andMe, dobiješ, s ovih si prostora. Komentari su bili dođi ti na Balkan pa nama reci da smo mi isti, on dalje objašnjava kao jedina razlika je nastala što se tiče vjere i onda je to taj element kulture koji razlikuje pojedine, ali a ja kažem, mislim i upravo sam da je to jedan kulturni prostor, jedan jezik, jedan naprosto i dalje što budimo realni. Budimo realni, ali i što je najbolje i dalje to ide dalje. Tipa spomenuo si Zagu i Filipa, moj sin je dugo gledao Zagu i Filipa, on nije imao pojma da oni nisu iz Hrvatske. Zvuče mu ko da su naši ljudi, pričaju, sve razumije. Ista stvar sa Sunđer Bobom, to je Spužva Bobom na srpskom, Sunđer Bob, i onda mnoga djeca gledaju. Ja recimo moj klinac gledao prije dosta, sad crtane smo mu puštali, ja sam tu smo malo možda, ali gledao je svašta. I onda njemu kod djetetu zaista nemamo razlike. Na srpskom, hrvatskom, čak ne znam, neki crtani na ruskom, na ukrajinskom, on to sve gleda sasvim normalno i upija i govori neke riječi, ponavlja i to je njemu kao... Njemu je isto, pogotovo još i kad je... Ali kažem ti, i to na YouTube-u se odvija i to je isto kulturno djelovanje na kraju krajeva i ti vidiš u tome da je to jedan kulturni prostor, i ja objavljujem, recimo na YouTube-u objavljujem svoje videe, koja je tu sad javi mi se neko iz Srbije i komentira ispod ili ja ni ne znam odakle je. Dok nema neki identificirajući komentar, ali
u većini slučajeva kažem, te mlađe generacije, oni slušaju muziku iz Srbije i onda se stariji zgražaju, da li se zgražaju zbog toga kakva je muzika ili zato što je iz Srbije, sad to je tema za sebe. Ali isto ko što sam i ja kad sam bio klinac, ja sam imao i drugačije iskustvo, nisam imao taj odvojeni, ali isto kad su došle Rane, Do koske, još kako su se zvali ti filmovi, to se gledalo, to je bilo pomama za time, jer je bilo nam je naše, Ti kad gledaš u NBA-u, ja ne pratim košarku pa sam zaboravio, ali što je osvojio sad prvenstvo i genijalan igrač, ja kad njega gledam i slušam njegov intervju, ga razumijem i imam taj doživljaj, to je naš čovjek, Nisam nikad živio posjećivao sam Srbiju doslovno kao turista, ali opet neko ode... Šeš kod Turčin. Kod Turčin to je već u domaći, ali ko turist, kažem, ali opet doživljavaš, Novak Đoković je za mene isto naš čovjek, najbolji tenisač ikad. Goran Ivanišević naš čovjek. Goran Ivanišević naš čovjek, i sad ti napravi neke natjera ljude da ga ne doživljavaju, ako neko priča ko ti, izgleda ko ti i identificiraš se s njim. Mora da je gej, što bi rekao Milanović. Ali evo sad pričali smo to o tim kao titlovima i koliko je to sve smiješno. Zapravo, meni što je fascinantno, to znači sve što dolazi, naprosto se ovdje sluša i gleda. Recimo muzika, sad postoji Extra FM u Zagrebu i nije propala hrvatska kultura zato što postoji jedan Extra FM koji pušta narodnjake. A ono što je meni fascinantno, recimo kad odem u Srbiju ili BiH, evo bio sam na Zlatiboru par dana, 5-6 dana, bili smo u jednom hotelu, ja i familija. Nekoliko dana, par znači 2. Da, dobro, ajde, jezikoslovac, puritanac. I, znači, puštali su, ja sam se još zafrkavao, ljudi je došao u Srbiju da slušam Ipčeta i da slušam narodnjake i jedem prasetinu. Džibon i Oliver, znači, sad ne znam je li to slučajno se desilo, isključivo hrvatski pjevači su svirali na tom neki radio je nešto i samo to. Ono što u Hrvatskoj zapravo će se jako rijetko čuti su ne sad pusti narodnjake, nego neki pop, neki Sergej Četković, neki možda i Joksimović. Tako neke stvari će se rijetko čuti na radijima u Hrvatskoj. Većinom će biti strana ili domaća, pa čak i narodni koji je bio samo domaća, sad odjednom isto je postao, kako se zove, Top radio ili kako se već, nije više narodni, Bravo se zove i sad puštaju i ne znam, 20% strane muzike. Hoću ti reći kao, imam oči da li možda zbog toga što se nije vodio rat na tom prostoru ili tako dalje, ne znam zbog čega, ali naprosto u Srbiji ću normalno ću u restoranu da svira sad Džiboni, pa Oliver, pa nešto što nije možda rozga i to što se možda smatra da je trash ili šund ili kako se zove, ali sve ove autor Mišu Kovač, to će sve ćeš čuti u Srbiji, a u Hrvatskoj ćeš naprosto rijetko čuti, ne znam. Dobro, ja ne znam za Srbiju, iskreno. Ja nemam neki... Nešto što nije... Kažem, ja sam ko turist praktički bio, tako da nemam neki prst na pulsu. Pa da znam koja je doživljaj. Ovo mi zvuči kao nostalgija u Srbiji možda jača, jer je život teži. Iskreno, pa i to što sve se navio, nisu to neki novi, jel to, ne znam, nije to vatra. Dobro, ali ajmo sad raspraviti što se tiče, mislim, uspješnosti hrvatskih izvođača koji mogu tamo svirati u Srbiji, što se tiče tržišta. Dakle, odlaze mnogi nastupat, ali mislim, ko nastupa i ko može puniti dvorane sad trenutno u regiji? Čola, ne znam, Merlin, Džiboni, Grašo,
sad ne znam da li svuda, ali znači ima ih na prste jedne i obe ruke, jedva, i onda imamo neke prijovičke i tako dalje, koja onda opet spada, ali ja se trudim kao reći da nisu ti narodnjaci, iako meni Merlin zvuči, meni su to ja bi ga isto svrstao pod neki ima neki narodna world stolen music. Da, Prepio. jedno i drugo, sad zašto... Ali mislim da to i jedno i drugo, sad zašto se u Hrvatskoj ne puštaju neki toliko u pravu si, nije da čujemo toliko pa ni roka, ni popa. Pa jedan električni orgazam ili nemam pojma sad. Van Gogh, dakle nešto što bi se smatralo... Ja sam to čuo, ali te starije, ali za neke nove, moraš biti neko ko prati da saznaš. Ali imaš jednu konstraktu koja dođe i sad odjednom svira tu tvornici, to ona je bila Eurosong i to. Dakle, mislim, nova je u smislu da ljudi tek znaju za nju, niko nije čuo za nju prije. Da. Dakle, ima umjetnika, ima taj neki, kako se zove, Kralj Čačka, imaju i Butch Cassidy. Ja sad to sve te nešto ljude čujem, nije da sam nešto slušao ili sam bi čuo po jednu, dve stvari. Ima strašno talentiranih i ovdje. Evo sad zadnje je bilo ova Stella Rade, ona svira harmoniku i to. I ona je cura tako. Ne svira nije ona turbo folk, nego naprosto ima harmoniku koji je jedan element koji je bitan u njenoj muzici, ali nema taj prizvuk. Nego malo koketira s tim. Negdje se desilo, ne znam u kojem gradu, da su i za 5 minuta prije kao ne može nastupiti jer ima harmoniku, jer eto neko se iz grada boji da će odjednom sad to znači da je tu kao turbo folk i što. Znači čemu toliki strah S jedne strane je to da se ima taj cijeli element kojem ne znam je li im smeta što je turbo folk ili što to doživljavaju kao nešto srpsko, gdje treba istirat mak na konac pa da vidimo zašto smeta, a drugo je sad što se tiče same muzike i toga, ja jesam na stavu, nek sluša ko šta hoće, a s druge strane mi malo idu na živce i kuknjava turbo folk, dobro je, to jest ide mi na živce kad imam osjećaj da je to jedino, da to preplavljuje jer mislim da turbo folk baš turbo folk, ja mislim da je to šund. To je moj doživljaj toga. Vidiš da si rođen u Jugoslaviji. Ne mislim da ga treba zabranjivati ili ne dati nek sluša ko šta hoće, ali to je to u mom doživljaju je šund. Ali i korov mora postojati. Problem nastane jedino ako doživim da korov je prekrio apsolutno sve, da nema prostora više za ono što nije šund. Evo, ti si isto... To bi bilo recimo u nešto gdje bi ja bio čekaj, drugo je kad neko ok, to se sluša sve ok, ali prepadne me kad pomislimo će to biti jedino, znam da kad bi otišao u Bosnu i u Srbiju, dojam je bio dobro, u Srbiji, ne u Beogradu, razlika je gradovi, ali u Bosni, recimo, gdje god da uđem, to najnormalnije svira turbo folk, svugdje svira samo turbo folk. Pa i u Hrvatskoj, čim odeš u ruralnije krajeve, uđeš u kafić, ti više nemaš tu mi je dojam, ok, sad ovo je samo šund. Šta očekivati, nema neko mlad čovjek nema uopće šansu da daje šansu nečemu što nije šund. Dobro, da, ima internet, ima slobodu, a drugi, ja bih ovako rekao, slobodno je ljudi tržište, potrudite se, stvarajte dobru muziku i borite se, ne borite se protiv toga da ja sad stvaram muziku da bi se ja borio protiv nekog šunda, nego stvaraj muziku zbog sebe, radi sebe i onda
budi uspješan, puni dvorane, na kraju krajeva Jan Bare, koji isto, eto, sad već isto pripada starijoj generaciji. Bare je isto napunio arenu. Dakle, sad je tu Don Quixote, moj kolega, bivši kolega s faksa, i on je isto odustao pa još na akademiju, Vili Gobac. On ima Don Quixote, oni su bili predgrupa u areni i on je ili isto sjajan, zvuči jako puno kod Tata. Da, mene zanima, ali ja nisam toliko, ti si više u toku u tim stvarima, mene zanima kad pogledam publiku, koliko je dobna raspored onih koji su jel pitanje je zapravo kod publike šta mlađa publika sluša, jel to je ono što će biti. Ako je 95% turbo folk, onda imamo problem, jer onda je stvar neko drži doslovno brane na radijima i na ovome, cenzura je u pitanju u kojoj da ne bude sve, inače će nam biti sve, pustit ćemo i imat ćemo sve na razini svugdje okolo će biti turbo folk i onda više nećeš ni imat ne mislim da se može boriti na jednakoj osnovi, nije to, stvar je u kojem mora ostati prostora, imao si uvijek ja kad sam bio mlađi i to, imao si uvijek kafiće i lokale u kojima si znao da se pušta rock i pušta se pop, rock, i to i onda su se razdvajali ljudi, imao si ove koji slušaju rock i onda su oni gorljivo išli isključivo u svoja mjesta i pratili, ali mislim da to ti treba na neki način, treba ti. Ja sam uvijek bio otvoren sam, puštaj mi pa ću čuti da šta me zanima. Dobro, danas zašto mladi toliko slušaju turbo folk, mislim da je jasno, to je muzika sa tim ritmom i sa svim tim, jel da, tu naprosto izlaze svi, tu su cure, tu su, mislim ti ćeš rijetko vidjeti u nekom, ja sam zalazio i u Močvaru i u Hard Place i u ne znam GKČ, nekadašnji glazbeni klub Črnomerec, gdje su išli metalci, rockeri i to, ti ćeš rijetko vidjeti da nekom dođe u onim mini suknjama tamo i da su naprlitane curke i to ćeš jako rijetko vidjeti na tim mjestima. Onda odeš u narodnjački klub i ima ih 100 i to je lijepo za vidjeti. Odeš u narodnjački klub i ja sam isto odlazio, pa slušaš izbacivače na ulazu kako pričaju, ovaj me izvuku iz ubojstva, svaka mu čast. Koji je bolji odvjetnik, onda uđeš unutra pa se krivom čovjeku, krivoj ženi se kreneš nabacivat. Dobro, Marko, ti si izlazio, danas nije tako, danas. Ne, ja vjerujem da danas nije tako. Danas je sve nekako smireno. Ipak mekše. Znaš, pogledaš kao predivna žena, okrene se i ja se identificiram kao muškarac, na primjer, i onda si postaneš gej odjednom i uglavnom i ministar. Da, i ministar. Evo, mislim da smo s ovim zaokružili priču. Zaključili smo da gore ne može biti, da će biti još gore što se tiče medijskog. Sad si rekao, gore ne može biti, bit će još gore. Pa tako je, ne može biti gore, a bit će još gore. To može samo kod nas u ovom jedinstvenom kulturnom prostoru. Hvala ti, Marko, bilo je jako lijepo razgovarati s tobom. Ti kažeš hvala ti, Vinča, bilo je jako. Hvala ti, Vinča, bilo je jako lijepo razgovarati. A šta ti si stvarno Srbin? Ovo je bio podcast Ko to tamo priča. Jel Jess ba, šta ima bre ili kaj? Bitno je šta ćeš. Hvala, ajde kao pričamo sad. Marko Dejanović. I ja sam Goran Vinčić. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život. Ko to tamo pričam.